Yes, nk'uko bisanzwe tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru makuru yacu rero reka tubanze tuyerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Hano mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege i Bujumbura, aho bikomeje kugenda bigarukaho ko haje kuba habera impanuka ikomeye cyane y'indege. Bikomeje kugenda bivugwa ko rero umutwe M23 hano neza i Bujumbura kuri kino kibuga cy'indege cyitiriwe Meddai Ndadaye cyaje rero kuba haje kuba habera impanuka y'indege yari itwaye abakomando, ndetse binakomeje kugenda bivugwa ko aba bakomando bari bagiye kwinjira muri Uvira, bakinjira muri Uvira ngo ntawe ubimenye. Urumva nyine bikomeje kugenda bigaruka ko ari abakomando ba FARDC. Biravugwa ko rero ubwo bageraga hano kuri kino kibuga cy'indege cyitiriwe Meddai Ndadaye yaje rero kuba indege yaje kuba yabura equilibre cyangwa se yaje kuba yabura balance. Ibi rero bikaba biri kugenda byemezwa neza ko ku ruhande rw'umutwe M23 bakomeje kugenda bakora icyo bita cyber attack, bari kugenda bagaba ibitero by'ikoranabuhanga hano kuri kino kibuga cy'indege cya Meddai Ndadaye cyitiriwe Meddai Ndadaye hano muri kino gihugu rero cy'u Burundi. Amakuru rero akaba akomeje kugenda yemeza ko ubwo iyi ndege yageraga hejuru y'iki kibuga cy'indege cyitiriwe Meddai Ndadaye hano mu gihugu cy'u Burundi ngo yaje kubura icyo twakwita balance, itangira kubyina mu kirere. Urumva nyine abakomando ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byumvikane FARDC, bari muri iyi ndege batangiye kugenda basimbuka bagwa hasi ku kibuga cy'indege. Byumvikane bitewe nuko ari abakomando kandi bakaba bafite imitaka, bamwe bagiye rero basimbuka bagwa ku kibuga cy'indege. Indege rero nayo urumva hejuru mu kirere, indege abari mu ndege byaramarira n'agahinda cyane ndetse n'ubwoba bwinshi cyane, ndetse no hasi ku kibuga cy'indege nabo bari bafite ubwoba bwinshi cyane. Abantu bakuye imishwaro, bamwe barirukanka. Ikintu rero cyahise gikurikiraho, indege yahise imanuka no hasi ngo ihita igwa hasi. Gusa amakuru tubashe kuba twamenya muri kano kanya nuko iyi ndege nubwo yaje kuba yakwitura hasi nta wigeze apfa cyangwa se nta muntu yigeze ihitana, uretse ko nk'uko biri kugenda bigarukaho hari abasirikare ba FARDC rero baje kuba bakomerekera muri iyi ndege. Bikaba biri kugenda bigarukaho ko ari abasirikare bagera muri 30 gutyo baje gukomereka, ndetse amakuru nanone akomeje kugenda yemeza ko hari hari imbangukiragutabara zahise ziza cyangwa se ambulance agenda atwara aba basirikare abajyana mu bitaro bitandukanye hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Ako kanya rero itangazo ryahise riva mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Burundi ryirukana umuyobozi w'iki kibuga cy'indege cyitiriwe Meddai Ndadaye hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Akaba yahise yirukanwa ndetse n'abandi bakozi birumvikana bamwungirije nabo rero bakaba baje kwirukanwa. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda byitirirwa umutwe M23. Biri kugenda bivugwa ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 aribo rero bari kugenda bagaba ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa se icyo bita cyber attack hano kuri kino kibuga cy'indege cyitiriwe Meddai Ndadaye hano i Bujumbura. Biravugwa ko rero kuri kino kibuga cy'indege cyitiriwe Meddai Ndadaye i Bujumbura hamaze iminsi biri kuvuga ko ikibuga cy'indege gifunzwe. Ikibuga nko mu minsi igera muri 5-6 ishize ntabwo ikibuga kirasubira ku murongo ku buryo wavuga ko gitekanye. Ariyo mpamvu rero ntanahise hafatwa umwanzuro, bahita birukana uyu muyobozi ndetse n'abandi bamwungirije nabo rero bakaba baje kuba bakwirukanwa. Aya niyo makuru rero akomeje kugenda aturuka hano muri kino gihugu cy'u Burundi kuri iki kibuga cy'indege rero cyitiriwe Meddai Ndadaye. Reka rero tunagaruke hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye ndetse ikomeje kugenda
ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yuko tunyarukira hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubanze tukwisabire nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kana kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu bambere amakuru yacu ujya kurikirana gatanu ku kandi. Kora share byibuze amakuru yasangiza abantu batatu cyangwa bane, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ikindi nanone ujye muri comment utanga igitekerezo kandi unakore like, tujye twibanira 5 kwa 5. Reka rero amakuru yacu tuyahere muri teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu ni hamwe mu hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane, ni mu bitero bikomeye byagabwe ku mutwe wa M23. Bivugwa ko iyi teritwari ya Walungu iri mu gace kari kamaze iminsi karigaruriwe n'uyu mutwe wa M23, ariko kugeza amagingo ngaya amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko igitero cyaje kugabwa kuri tariki ya 19 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025 acyasize igishegeshe umutwe wa M23. Biravugwa ko hakoreshejwe indege za Sukhoi 35 Su ndetse na drones za kamikazi. Bikaba rero bikomeje kugenda byemezwa ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 abaje gukomerekera muri iyi mirwano ari benshi, ndetse bidasubirwaho. Biravugwa ko abaje kuba bahasiga ubuzima umubare wabo nawo waje kuba wamenyekana ngo bagera muri 16. Ndavuga ku ruhande rw'igisirikare cya M23 hano muri iyi teritwari ya Walungu. Ku ruhande rero rw'umutwe wa M23 bakaba baje gusohora itangazo ryamagana ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku ngabo z'umutwe wa M23 mu duce bagiye bigarura, ndetse banakomoza ku baturage bakomeje kugenda bahonyozwa uburenganzira bwabo. Bivugwa ko rero bari kugenda bakurwa mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Reka rero makuru yacu tuyakomereze mu Minembwe. Hano mu Minembwe naho biravugwa ko magingo ngaya imirwano igikomeje, imirwano irakomeje. Ubwo twabagezagaho inkuru yuko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bigaruriye igice kinini cya Minembwe, ariko kugeza magingo ngaya ibintu bikaba byaje kuba byahindura isura. Ni mu giterero rero cyaje kuba mu rukera rwo kuri tariki ya 19 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Biravugwa ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagabye igitero ku ngabo z'umutwe wa M23 hano mu Minembwe, ndetse bikaba bivugwa ko igice nanone kinini cyamaze kuza kuba cyasubira mu maboko y'ingabo za kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zirangajwe imbere n'abasirikare b'Abarundi ndetse na Wazalendo. Kugeza amagingo yanga rero hano muri Minembwe hakaba hakomeje kugenda humvikana urusaku rw'ibiturika biremereye, mu gihe nanone ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basohoye itangazo ryamagana ibyavuzwe n'umutwe wa M23. Ubo ikintu barebaho nuko bagomba kugaruza uduce twose twaje kuba twakwigarurirwa n'uyu mutwe wa M23 hano muri buno burasirazuba rero bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko ngayo rero update z'amakuru yarakomeje kugenda agarukaho muri kano kanya, gerayo ngayo turakomeza kugenda dukurikirana update z'amakuru yose uko turi bugende tuyabona, turagenda tuyabagezaho 5 kwa 5. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kana kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime. Ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twigezaho amakuru acukumburana ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao bye bye, amakuru nakagaruka.